Kei te kaha whakahē a Chris Kāhui I ngā kitenga a te mātanga tū pāpaku, e pāna ki te matenga o āna mahanga. Hei tā te mātanga tū pāpaku I whara kino ngā mahanga, I a rāua I raro I te maru kaitiaki o tō rāua pāpā, a rā o Chris Kāhui. Kei te mokawhiti atu tātou kia Anzac Pikia I Naenei, kei tō mātou hōkiki karere I tāmaki makaurau nei. E toru marama noiho te pakeke o ngā mahanga I tā rāua matenga I te tau 2020 I whakawātea hia ai a Chris Kāhui mō te kōhurutanga o ngā mahanga I te whakawānga. Nā te pakeke tonu ngā whara ki o rāua pane e ai ki te kaitirotiro tū pāpaku e hara I te aitua. Jo ai kua kore tonu te tangata kia mau I te ture mo te kohuru I a rāua. Nobody has accepted responsibility for the murder of 2 children. Kātai anō ngā kitenga te kaitirotiro kia puta mai e mea ana I whara nui ngā mahanga I te wā rāua I ngā ringa tiaki o tō rāua pāpā a Chris Kāhui. Kāore he whakāturanga e mea ana nā tō rāua māma Maxina King rāua I patu. I mōhio a Chris Kāhui I te matenga pēpi, hio e kāore aia I hari I a rāua ki te tākuta, ki te kaitirotiro anō, e hara ngā mahi a Kāhui I te mahi a te matua atawhai. It would be based on the evidence that was presented before him, the facts, and that's all he can go on. But that is quite a damning observation. Ka tūkino hia ngā mahanga Chris rāua ko Chris Kāhui I tēnei whare I te noho rātou me tō rātou whāia. She has been clearly exonerated by the coroner. He has found very firmly she had nothing to do with the injuries that caused the twins' death. E ai ki tēnei roia, me ua Chris Kāhui ka whakawāngia anō mo te kōhurutanga o ngā mahanga. Ina e hiahia ana te krauna, te whakaara ki anō I enei hāmenetanga, me kimi rātou I tētahi taunakitanga motu hake, hou, hei tāpiri ake ki tēnei kehi, ki te kore koraru rātou. Ko te whakatauake a te pūrongo, kāore te pāpā I whāngai ngā mahanga mo te kaumāwaru ki te rua te kaumāwhāhaora, kino ke te mate. I tēnei wā kei te whai whakaro tonu ngā pirihimana ki ngā kitenga a te mātanga tū pāpaku. Scotty. Kia ora Anzac Pikia e tiwi I tō mātou hōkiki karere I tāmaki makaurau nei.